Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma abad. Hurmatlı cemaat, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mucizaları öte göğüle. Amr ibn Sa'laba radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir jolu Sayala degen bir jay var eken, oşol jerde joluktum ele. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam menin çaçıman sıladele. Oşol Peygamberimizin berekeli kolu tiygen jer hiç ak düşkön emesken жүзгө çıkkanda dağı. Kapkara oydan durgan eken çaçı жүзгө çıkkanda dağı ak düşkön emes eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli kolu tiygen jerden. Bir farz turasında namaz oku İslam'da farz. Namazdı cemaat menen oku bul vacip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim takbiri ula degen imam Allahu akbar degende koşo Allahu akbar dep 40 gün kaza kılbay okusa Allah'ın razıçılığı üçün ağa 2 göbөлүк beriledi degen. Beyişke giret degen munafıktıktan taza degen. Demek biz hareket kılışımız gereken imam menen birinci rekette Allahu akbar degende koşo Allahu akbar dep takbir ula menen okuyturgan bolsok 5 vakt namazды. Egerde 40 gün şunu bir okup koysak inşallah kolubuzda sertifikat bolo degen. İnşallah beyişke giret degen jana munafıktıktan taza degen tuğanlar. Bir sünnet turasında su içkende dem alıp 3 jolu içүү. Bukhari şerifte gelet Anas radıyallahu anhu su içkende dem alıp 2-3 jol içetele da aytat ele. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uşunday dep içkenin görgömün aytkanın ukkamın deydi ele. Demek su içkende bir jolla içip koyboy, kişi dem alıp oşon aşkazanга dagı barganda jakşı eken, densolukka dagı gayra koy berip gayra bismillah. Su içkendin özü şu sünnet jolu boyunca 10 kol menen tuğanlar. Bismillah dep aytıp içiş gerek. Oturup içiş gerek. Oturup içiş gerek. 3 dem alıp içiş gerek. İçip bitkenden keyin anan elhamdülillah dep duasını okup koyuş gerek. Bir manilүү amaldın fazileti torasında ayaldarga jakşı mamile kılуу. Tirmizi şerifte gelet Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, imandıların arasından en imanı toluğuragı ayaldarına jakşı mamile kılgandары. Sizlerдің arаңардан мынакей ең жақшысы ким? Кимде ким аялына жақшы мамиле кылса дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин бардық адамзатқа жақшы мамиле кылыш керек. Бирок өзгөчө ата эне, аял бала чакага ең жақшы мамиле кылыш керек тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын медицинасынан Müslim şerifte gelet Cabir radıyallahu anh'ın rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala her bir oğruğa şıpasını düşürgen deydi. Kaçan oğrulu adamga darı tuğra jete turgan bolsa, Allah'ın hükmünün bul densoluğu jakşı bolup ketet deydi. Bir jolu bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip aytdı, ya Resulallah, menin bir tuğanımdan içi oğru atat, kıynalı atat. Peygamberimiz aytdı, bal jesin dedi. Barıp ayt bal jese gayradan orup içi güçeyip ketti. Peygamberimiz gelip aytdı, ya Resulallah, siz ayttınız ele bal jesin dep aytsam dagı orusu güçeyip ketti. Peygamberimiz ikinci ret aytdı, dagı bal jesin dedi. Barıp aytdı, dagı toktogon jok. Üçüncü ret aytdı, bal jesin dedi. Dagı ele orup atat degende Peygamberimiz aytdı, Allah Taala Kur'anda bunu aytkan, fihi şifaun linnas, balda bardık adam balasında şifa var. Allah çın aytdı, senin bir tuğanının içi jalgan aytdı dedi. Anda barıp durup anan dagı 4-nчи ret bal jegende bергende oşol zamat içi jakşı bolup ketti de. Bul rivayet Bukhari'dege var, Abu Said radıyallahu anhudan gelet. Kur'an'da nasihatı Allah Taala fadkuruni adkurkum vashkuruli ve la takfurun. Sizler meni estep turgula, men da sizlerdi estep turamın. Mağa şükürçülük kılgıla, şükürsüzlük kılbagıla dep buyruk bergen. Jaratkan Allah Taala'nı biz estesek, anan biz de esteyt emes, biz estesek Allah Taala rahmatı menen esteyt, borukerligi menen esteyt, muhabbatı menen esteyt, hidayatı menen esteyt. Şonuň üçin jaratkan Allah Taala'nı esten çıgarbaş gerek.
Екіншісі, Алла Таалаға шүгір келтіргенде кемшілдік кетірбеш керек. Шүгірсіздік қылбаш керек. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Естесеңер дағы өзіңөр үшін пайдасы, шүгір қылсаңар да өзіңөр үшін пайдасы. Егерде бір жақсы іш қылсаңар, бұның пайдасын ақиретте өзіңөр еле көресіңер. Қабырда дағы өзіңөр еле көресіңер пайдасын, мөмөсін өзіңөр еле көресіңер. Башқа инсандар емес, Алла Таалаға бір жақсылық қылып өрген болбойсыз. Ин ахсантум ли анфусикум. Өзіңөрдің жаныңарға жақсылық қылған болосыңар. Әлбетте бұл дүйнөдө деле пайдасы болот, бирок утурумдук жана аз бұл дүйнөдөгү пайда. Анткени бұл дүйнө өзү жашоо утурумдук жана жашоо аз. Түбөлүктүү ахиретте Кудай кааласа пайдасы дагы түбөлүктүү. Ошондуктан келиңиздер туугандар, жакшы иштерди көбүрөөк кылайлы. Жакшы сөздөрдү көбүрөөк айтайлы. Кемчилдик кетип калса, истигфар, кечирим сурагандан кечиртирбейли, тооба кылгандан кечикпейли. Алла Таалам баарыбызга амал кылып башкаларга жеткирген күч кубат берсин. Амин. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи роббил аламин. Бирахматика я рабб.